Дами и господа, добро дојдовте во мојот пат до успехот. Голем поздрав од Словенија, од најпосетуваната туристичка атракција Блед, односно Бледското езеро. Или ако сакате повеќе, замокот на Блед кој што е на Карпо 310 метри. Овде сме затоа што имаме еден интересен гост. Сакам да ви ја представам приказната на доктор Отмар Зорн. Човекот кој што од инженер направи диверзификација на своето портфолио, односно премина во туризам и угостителство. Тој е еден од најбогатите словенци. Неговата приказна во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас, а овде сме во Блед, затоа што токму овде ги пренасочи своите бизниси во хотелиерството. Бидете со нас и уживајте. Блед Роуз хотел, моје почитување. Добро дошao, баш ми е драго да сте дошли и Исто. зовем вас да идемо мало унутра, нешто попијемо. Во Блед сум прв пат. Први. Ова е неверојатно нешто. Ние имаме Охридско езеро, вие имате... Али не последни пут. Не последни пут, надам се. добро. Доктор Отмар Зорн. Така. Во мојот пат до успехот, неверојатна биографија. Да ја отвориме внатре, да влеземе, така? Може? Може. Ајде. Благодарам. Хвала. Отмар Зорн, доктор Отмар Зорн. Тако е. Во мојот пат до успехот, драго ми е што сме овде во вашиот хотел на Бледско езеро, Блед Роуз хотел. Како сте? Добро, хвала и баш ми е драго да се видимо, пошто за мене Македонија е една красна земја, красна држава и перфектни луѓе. Доаѓате во Македонија? Да. Да? Био сам во Македонија и сигурно 20 пута за последне 2 години. 3. Па добро, ние сме далеко од Љубљана. Па Односно ние. од Словенија. Почнавме заедно, ако го прашате Милан Кучан и ако ги прашате овие повозрастните политичари, ќе кажат бевме заедно, ама вие некако отидовте напред, ние некако останавме назад. Да. Вие сте со автопатишта, ние уште до Охрид немаме автопат. Но, али ми веќе оно време, у Стара Југославија били смо со македонцима увек добри. Тачно. Тоа е веќе 100 година, ја мислам. Ќе говорам и за Македонија, сакам и вашето искуство да го црпиме. Вие сте бизнисмен, неколку пати прогласуван и за најдобар предприемач, ако можеме така да кажем, овде во Словенија. Поприлично скромен, повлечен, некако како да ви интересира повеќе работата отколку да зборуваме за вас. Ја дошто нешто радим у бизнису, тоа е, али Словенија има. Ја нисам баш оне најбољи, не, али трудим се, као сви. Има пуно ових бизниса и луѓи кои раде ствари да стане памет. Неке дробне, ситне ствари, али све експорт. И специфика и мојих компанија е да све иде извоз. Пошто тржиште е 2 милиона луѓи, то не е тржиште. И морамо бити добри, иновативни, и радит, и нема, и у иностранство нема корупција. Тамо нема, тамо ако си добар, ако знаеш да направиш, можеш направити посол. А у Словенија не, тоа е мало теže. Тек па во Македонија. Тек па во Македонија. Отмар Зорн. Мене ми е тоа германско име. Да, али ми смо Словенци. То сигурно, да. Германско е, тоа е давно су наши предци су дошли из Поренја, тамо из северне Немачке, селили су се надоле, 1300 и нешто. И свуда их има онда мало, пошто су их пуно су их убили у време кад су били витези темплари. И тада е било, ја мислим, на половину су их побили у то време. Али сада су сви Америци, свуда мало. И оно што е мало, ми се трудимо да смо добри. Да сте добри. Али морам да кажам да највише радимо на томе да смо поштени, да имамо етику, да поштуеме друге. То ми е, мени лично е то највише значи.
ne novac. Novac dođe ako dobro radiš, ali opet ga ulažeš. Pa ne trebaš tada pojedeš 2 ručka odjednom, ne možeš, ne? Da. Ne možeš 2 auta da voziš, 1 auto voziš i gotovo. Ne možeš u 2 spavaš i da spavaš. Ne možeš. Tako da više ulažem. Fino mi je s ljudima radit. Tako da, ali ima stalno neke inovacije, to je. Stalno tražiš da nešto napraviš. Инако роден сте во Љубљана или? Ne, ja sam bio, kad sam bio mali, bio sam u Beloj Krajini, Dobro. to je uz granicu Hrvatske, pošto su roditelji bili učitelji. I mi smo išli posle rata škola do škole, znači to nije bilo kao sada. To je bila komanda i morali smo ići jedna škola, pa 5 godina, pa na drugu školu i tako dalje. Tako da u Beloj Krajini sam živeo kao mali, onda smo se selili za Ljubljanu. Ова што причате сад, Да. морал, етика, то е одгледување, воспитување од дома, одгајање од куќа или? Da, Da? mi smo, recimo u našoj u fabriki ili ljudi s kojima radim, ne sme da govore ružne reči. Ono, idi u negde. Mora biti visoka kultura. Ako neko to radi, može da i da posao da gubi. Znači, mi se trudimo da imamo tu kulturu, da poštujemo ljude, da, ali imamo 2 stvari. Jer smo kulturni, poštujemo ljude, sve im damo što treba, ali isto tražimo da se radi pošteno. Sada je danas situacija taka da posle COVID-a ljudi ne bi radili, ne malo na bolovanje, pa malo tu, pa malo tamo. To je novi svet, ali tako je, ne? I treba raditi više inovacija, više novih stvari, pa trebaju robote, da dođu roboti, da ljudi ne trebaju puno da rade. Da malo rade i dobro zarade. Pošto će roboti raditi. Tako ja imam neku percepciju. Па не, рековте вашите родители били учители, така? Da. И они su vas učili na šta? I bio i roditelje, i baka, i prabaka, i svi smo bili u... Ta grana je bila cijela učiteljska, profesor. А основно и средно училиште завршувате, предпоставljam, u Ljubljani, ili? Da, u Ljubljani sve. I fakultet, i doktorat, i sve to što treba. По вокација сте машинац? Da, Машински инженер, мислам. Da, u bazi, ne? A posle mašinac treba, odnosno neki profil tehnični. Ja radim cijelo vreme u tehnici. U elektrotehnici, energetiki, u hemiji. Znači, struka mora biti, ali ako hoćeš to da prodaš, ako da radiš, trebaš i druga iskustva da imaš. Komercijalna. Možeš napraviti najbolju stvar na svetu ako je ne prodaš ništa od toga. Recimo, neki prave slabe stvari, kupi da je slaba, ali zna da proda. Tako je. Tako da je prodaja je jedna velika stvar, ali mi radimo tako da inovacije, neke nove stvari i onda treba još komercijale da se radi. Ako nema komercijale, teško je. Ako niko ne zna da Bled Rose hotel je tu, nema od njega ništa. Niko neće doći ako niko ne zna. Dobro, znaju. Dobro, tu i tamo znaju. Da. Доктор по економски науки? Da. Ekonomske nauke. Заради ова што го говоревте, мора да знаеш како да продадеш. Pa i to je, ali ja sam radio specijalno na tome neku tezu da za biznis. Za biznis treba više stvari. Treba okolina jedno, inovacije drugo, treće, ali ako nema osoba koja se ide biznis, nema nekih osobina, teško će napraviti dobar biznis. Kao recimo muzičar. Ne može svaki biti perfektni muzičar. Tako je. Nemoguće je. U tome je stvar. Ili perfektni umetnik. Možemo ja da nacrtam crtu ovako i ovako mogu, ali da napravim remek delo ne može, ne? Mora biti neki talent.
I problem je nekad kad svi bi htjeli, i to je dobro da bi svi htjeli biti raditi u biznisu, pošto treba probati. Ako ne probaš, nema varijante. Ali ne mogu svi biti najbolji. Kao što imate muzičare, top, i onda imate, i ja znam nešto da zapevam, ne? Ali to nije ništa, ne? Od toga ne mogu da živim. Isto je u biznisu, ne? Možeš nešto raditi, ali neke stvari, ako nisi inovativan, ako nemaš nekih talenata, ako nemaš u sebi to da hoćeš da napraviš, ne zbog novca, nego zbog toga da napraviš nove stvari, da uspeš, onda nema rezultata. Neki rade samo da bi dobili novac. Ako samo to radiš, gotov si. Nema realizacije. To je ovo što pričate. Da li je to rezultat na neki globalni trend, na neka siromaštija koja vlada ili onaj koji radi, znate, nekako sve je pare, nikad Ne, to je sve pokvarilo. Mi nemamo više morale, etike, poštovanja, poštenosti. Ništa nema. I to ja teško živim zbog toga. Pa ne, vrednostni sistem je totalno poremećen. Da, i treba da se to... Ja sam u Rotariju isto i tako. I mi se trudimo da te vrednote, te vrednosti opet tražimo i živimo. Dobro, pa nema nas sada milijone i milijone, ali jedan po jedan. Znate, kad je bila, recimo, ako se malo napravi dobro, to je puno. Recimo, jedan primjer. Bilo tako, more je, onda obala. I more je izbacilo milijone onih riba. Tako je. I tamo jedna mala curica dođe, uzme jednu ribu, pa je nosi u more, opet polako, mala je još, pa drugu, pa je nese u more, pa gleda jedan čovjek gore, gleda tu curicu, dođe do nje pa kaže, pa šta to radiš? To nema nikakvog smisla, ne možeš sve da spasiš. Bez veze je to. Pa kaže ona curica, znate šta? Pitajte onu ribu koju sam vratila u vodu. Tako je. Znači, i s malim stvarima može se za neke stvari puno napraviti. I ne radimo tako da bi rekli nema smisla, pošto je globalno sve vrednosti su otišle. Ne, probat ćemo kod sebe prvo sebe. Onda tamo gdje živimo, gdje radimo i probamo te stvari malo pričati, razgovarati i vrijednosti da se održe. Zato što vi ste fatili onaj jugoslovenski period. Da. Fatio sam i ja malo. Ja danas ne vidim da postoji sram u bilo koje polje. Hoće ekonomija, politika, u bilo koje polje. Ne, pošto ne znam, gdje smo se pogubili? To je možda ta globalizacija koja je došla i te vrednote nema ih. Ne? Gledajte Trumpa, možeš raditi sve što hoćeš. Politiki nekad nemaju srama, nemaju uopšte. I nemaju ni preduzetniki, ni biznismeni nemaju. Ne svi. Malo njih, oni koji su, recimo, ja imam jednog kolega koji je nešto radio pa kaže, dobio posao, bio zvanično 70 milijuna, pa kažem, čuj, meni se ne sviđa, neko je dao ponudu 150 milijuna. I čeka da tu ponudu da bude odabran. Pa kaže on meni, ja sam to dao. Šta da mu radim? On je bio još ponosan da je uzeo, ne znam, državi ili nekome više para, 100% više nego što je normalno. Tako da te vrijednosti su problematične i preduzetništvo neće moći da ide bržim korakom ako te vrijednosti ne budu u ljudima. Vi ste perfekcionist v работата? Dobro, ja volim red i disciplinu, to je i poštenost. To mi je, ništa ne trebam. Ja radim, neki me kaže, pa čuj, pa moraš tako i tako raditi. Neću da radim. Neću s nekim raditi koji nije pošten. Mogao bi zaraditi, pa neću s njim raditi.
Možete da prepoznaете nečесен човек во бизнис? Teško, ali se može. A puno ih znam. Recimo, kod eksporta, tamo se u biznis, kad idete na zapad, recimo Europa ili Amerika, to je sve jasno i čisto, sve pošteno. Nije tu sad neka korupcija ili nešto. Ne, ako si dobar, ako si držiš reč, kvalitetu, oni daju puno na reč i na ruku, da kažeš dogovoreno. Da. Ne treba Americi čak, pustimo sad Trumpa, to nema veze. Ne? Da. Biznismeni, ruku daš i isto važi kao da je napisano i na njihovom sudu. Reč je reč, gotovo. A kod nas možeš da rečeš, da obeća neko, a ne važi ništa. Možeš da napišeš, pa opet nije dobro. Da, хартија Tako da se, хартија трпи све. tako da se učim, ali da budem iskren, ima puno, recimo imamo 200.000 malih i srednjih preduzeća. Imamo još 200.000 onih SP, to znači da je sam ili jednoga, dva ima radnika. To je 400.000 nekih ljudi koji hoće da dobro naprave. A ima Тоа ih, нешто како мене, сам фирма. a ima ih otprilike 20.000 koji su u svom niša, kažem, onaj specijalnosti među najboljima na svetu. Stvarno ima dobro. Pošto mi Slovenci smo malo glupi, ne? Mi bi samo radili nekad, ne? Ali sad se je to pokvarilo. Neki bi zaradili, a ne radili. Словенци глупи, па ми стално кажеме да сте ви Словенци најпаметни и да сме Ма ви... не. Знаете како кажеш, šta južnije, to tužnije. Ma nije, pa mi, znate šta je, istina je tu, nekad je to bilo, da smo bili možda bolji nego drugi, a sad mi mislimo da smo dobri, pa dobri i spavamo. A drugi idu bržim korakom dalje. To je istina. Ова е добро кога сте реални, затоа што кога вас се слушам, сваќам дека колку сме ние нереални. Долу кај нас, колку ние немаме осет со реалност, односно одредени луѓе имаат осет со реалноста, па политиката ја користат за своје лично богатење. Eto ja. И тоа е сериозен проблем. To je svuda, i u Austriji i Švedskom. Ali ako imate vi preduzetnike, biznis da pravite, međunarodno, onda tu nema više korupcije, gotovo je, ne? Ne smete raditi sa preduzećima državnim. Tamo gdje je država, uvek se nađu ljudi koji bi htjeli nešto da zarade, mimo nekih etičnih normi. Како почнува, со што почнувате вие како бизнисмен? Кој е вашиот прв бизнис? Или еве вака, кои се првите заработени пари, не мора бизнис? Како студент работевте некаде, сте радили негде како студент? Како сте зарадили први новац? Како сте уложили U први srednjoj новац? školi sam zaradio prvi novac, pošto sam pravio neke mašine za obradu stakla. Pošto sam bio mašinac, već u srednjoj školi, ja sam onda pravio te mašine za obradu stakla. Pa sam tamo zaradio nešto. Kao srednjoškolac? Da. To mora biti malo ono što sam rekao, mora malo u čovjeku biti da hoće. I moraš da probaš i nekad ne uspe, ali do sada ja sam se nekad oslonio na neke druge, dao ideju, pa sam mislio da će oni, pošto su stručniji bili od mene, da će napraviti. Nisu imali to u sebi, nisu napravili i ona ideja otišla u zaborav. Tako da u srednjoj školi već, a posle stalno neke stvari sam radio. Stalno. Приказната со Искра се зборува и денеска, односно вие отидовте од Искра. Da, ja sam bio u Iskri, onda sam 90. godine... Таа Искра е иста со Искра во Скопје или е различно ова? Ne, isto. To je bio koncern. Da. Koncern bio, a to sad nema tega koncerna, još jedan deo je. To je privatno sad sve. A mi smo kolegi još dva napravili preduzeće iz nule. Išli smo po sajmovima u Njemačku i tako dalje. Gledali neke produkte. Specijalno smo radili na elektronici, na zaštiti ispred munje.
Vi imate televizor, A imate gromobrani? ne gromobrani, nego elektronska zaštita. Elektronska zaštita od molnije? Da. To го правите? Da. Wow. I to je bila, veliku fabriku sam napravio i prodao. A pošto mi je to fino, sad sam napravio novu. Isto. Ista takva firma? Isto tako. A zašto je prodavate tая? Pa zato što ja imam kćerku, jedna je doktor antropologije, Aha. jedna je fizioterapeutka, ima svoj biznis. Svi su različni. Niko nije... I niko nije htio da radi. A sad imam 5 unuka, pa sam rekao pa da još jednom napravi, možda će koji unuk da radi. Možda će koji unuk da radi. Tako da, ja još jednom. A drugo imam još elektroniku, energetiku, programiranje i neke stvari sa energetikom, tako da je to specijalna firma. I onda još neke inovacije i tako, i malo nekretnine sada. Radim na tome. Imam još tamo jedan veliki objekat, pa da napravim hotel, pa tu još jednu kuću pravim, pa u centru grada nešto. Ali radim na tome više, na produkciji. U banki imate nešto ili? Ne, banku prodajem, nije sad... I banku imate sad prodajete? Ne, deo jedne banke imam i sad prodajem to. Dobro, kako vi to postižete No, onda sam i u Cargo X, tamo to je jedna, tamo imamo više nas ima. To je jedna firma koja je na svjetskom nivoju, a radi blockchain tehnologiju. Što je to, da prevedeme? Blockchain tehnologija je, recimo, da vi napravite dokument, to je kompjutersko napravljeno. Dobro. I vi ne možete menjati. Uvijek možete naći, znate kad su bili neki ugovori pa su popravili nešto, pa nisi znao šta je stvarno. Aha. A tu ne možeš, kad je već jednom napravljena ta, u kompjuterskom smislu, ne možete više da napravite, da nešto ukradete, da nešto ne štima. Sve je zapisano elektronski i to se reče blockchain, pošto jedan dokument za drugim ide i stalno ide na onaj prvi, što je dogovoreno. I nema šanse da napravite neku glupost. Aha. I to je fino za carinu, recimo. Mi imamo cijeli Egipat kao. Cijeli promet u Egipat, iz Egipta ide na našoj blockchain tehnologiji. A vi izvezujete u Egipat? Da, to je servis. Servis? Ja. Aha. I vlada Egipta zaradi s nama čak. To je tako napravljeno, aha, ali ona ima kontrolu 100%, ne može, pošto su droge, pošto su krijumčari, tako. Sve je transparentno, ne može se ništa napraviti. I sada idemo sa Kinom i sa Dubajem i sa drugim zemljama. I to je dobar posao. A da dojdete u Makedoniju ovako? Na Makedoniji smo isto bili, na vladi makedonskoj, i razgovarali smo, onda su promenili vladu, pa je stala stvar. Šta niste dali blockchain? Da ne promeni. Ne može da promeni. Zašto niste dali blockchain? Kad je bilo to? Sada ili prije? Ne, to je 2 godine. 2 godine? 2 godine. I šta ste... Ja, mi smo počeli, pošto tu treba puno stvari, pošto država mora i primiti neke zakone, neke propise. Da, a gde ste htjeli da investirate u Makedoniji? U koji dio? Energetika? Ne, investicija je bila to prvo blockchain tehnologija. Aha. To je za carinu, za onaj... Zato nisu htjeli kod nas. Gospodine Zol, kakvi blockchain kod nas je. Ali mi to napravimo i država ne treba ništa da plati, ona čak dobije. Pa nije to, mora da ima handchain. Kod nas je handchain. Vi radite to tako da nismo završili. A tamo smo gledali investicije, ove solarne elektrane, mi radimo isto to. Pa onda se menjala vlada, pa opet, pošto treba kad imate neki prostor za neku veliku sunčnu elektrarnu, treba i da imate dalekovod uz to. Pa ima. Znam, samo ne smije da je daleko. Ali nismo... Pa ja ću da vam kažem gdje ima dalekovodi. Ja znam da li mora biti mjesto gdje možeš sunčano da napraviš? Pa ima. Ima to 365 koliko dana su sunčani u Makedoniji. Više su sunčani dane u Makedoniji nego u Sloveniji. Pa zbog toga smo na tome, na te projekte radili, onda vlada otišla pa smo onda radili druge projekte. Onda smo išli na blockchain. Ne? Blockchain.
Вие сте некој бизнис ангел, како постигнувате со толку бизниси? Како е постичи енергетика? Не, тоа су директори. Ја, рецимо, ту сам едном Добро, на мора да месец. знаете некој да вас не краде, мора да се разбира Па можда и нешто да краду, не, али што? Јако е Може бити, ја мислим да не, Аха. али не можете. Више треба ради на томе да се ствара нове ствари, да радите са људима, да сте коректни до људи, поштени, онда то мало мање доđe до тога. Да су добре плате и то су добре су. Колку е просечна плата код вас у фирме? Па не знам. Стварно не знам. Да? Висока е. Но рецимо просечна ту у хотелу, пошто е то, ние баш нису инженери ту, едно 2.500 бруто, нешто тако. Добро, инженери су... Инженери имају и код вас Они исто имају 5.000 и инженери тако имају, дале. да, али ово е солидно. Не е солидно, е. Ово е солидно. Па имамо и људе из Хрватске пуно долазе, Македонци Србије. има? Мислим, ту нема, а имамо програмере у тој енергетској фирми. Аха. Мислим да имамо едно македонка и едnog македонца. Да, јако добри су. Перфектни. Добре. Ali sve su u Makedoniji su uzele ove velike firme, kompjuterske, sve su Се се uzeli. покупили. Се Па се немамо покупили. људи доле. Нема људи више. Нема људи. Кога влегувате, например, почнувате со електроника, искра, Да. па ја затварате. Mi nismo Iskra, to je Знам. bila, da. Прво е било искра, Да, електроника. Da. Па идете од тамо и правите енергетику, правите хотелиерство, правите диверзификација на различни бизнис полиња. Вама су познати, например, хотелиерство, било вам е познато или Не. идете на сигурни, она, како се каже, кладионичарски сигурица или како? Ne. Како имате бизнис сенс? Ја ќе сад да уложим, да урадим, карикирам, хотел на Бледо и то ќе да буде то. Тоа е бизнис сенс, да видим како размишља бизнис. Ne možete na sigurno. Meni su kolege rekli, daj ti meni nađi neki biznis, pa može biti mala zarada, ali da samo ide dobro, da stalno ide. Pa kaže tako kako ja tražim. Da sam ide, da nemaš ništa da napraviš i mala zarada. Pa to bi svi imali. Nemaš unapred, ne možeš znati. Ideš. Тоа не е ризично? Sve je rizično. Ja recimo sad radim inovaciju pčele, ne? Pčele ima neke bolesti, imaju ona varoj i tako dalje, pa smo napravili inovaciju svetsku koja će to sad nije još sve napravljeno, ali tesno je napravljeno i to ne možeš znati da li će uspjeti. Ideš, ne? Onda još neku drugu za pčele, onda radimo inovaciju. Napravili smo recimo laser koji radi tako da nađe onu mali parazit na pčeli, ona 20 puta u sekundi puca, da ga udara. ubije. Da. I to radi, samo je preskupo. Onda smo napravili neku drugu varijantu. To radimo već 4 godine. Pošto ono je napravljeno, a iz toga lasera napravili smo laser koji plaši ptice, golube. Ne ubija ih, samo plaši ih. I to prodajemo sa taj laser. И колку кошта тај лазер? Taj je skuplji, pošto ti treba za jednu zgradu jedan. A za pčele treba za svaku košnicu jedan laser. I to je preskupo. Taj laser košta, ja mislim, tamo 2.500 eura. Pa dobro sad, ako je Ali je pametan. On radi samo tada kad ptica dođe. On stalno gleda i kad ptica dođe, on je osvetli. И она иде. Ако е бизнис, онда може и не е скапо. Македонија знам да они кои, например, неки кои имају пчеле, да имају проблем со мечкама. Она доđe и уради све, односно сруши све, али па он иде на суду затоа што мечка е заштитена, не смеш ништо да урадиш и ту држава покрие то. Ali to ne radimo. To znam, da, razumio sam. Shvatio sam. Zašto napuštate bankarski sektor?
Досадило вам се или? Ne, banke su, dobro radi banka, jako dobro, ali moraš ako se baviš bankom, moraš još više da uložiš, stalno treba ulagat i moraš samo to da radiš. Aha. Da. Ja sam više inovativan, pa mi to onda, Oduzima време. da. Аха. I to je specijalan posao, to moraš baš da istudiraš bankarstvo i još da radiš na tome i još. Во бизнисот има емоции? Pa ja imam emociju u biznisu. Не. Da, sigurno. Logično, Ako je bez emocija da se radi, onda imate samo novac, samo da se napravi. Па у принципу бизнис е суров, нели? Je, ali radite s ljudima ipak. Аха. I ako imate ljudi, svaki čovjek ima emocije. Sad može, i ja puno puta pogrešim. Ja jako verujem ljudima. I platim za to i imam problema, ali ja se neću promijeniti. Ja ću nove stvari raditi, pa ću napraviti, ići dalje. Ako sam ovako zategnut, pa moram paziti, pa neću s tim, pa neću to raditi, pa ne znam šta ću... Такви су времена, да morate да будете овако. Затоа Pa jesam malo, ali ne sad da bi ovako napravio da sam u Grču onda. Onda ne možete raditi. А можете ли да препознаете луѓе кои што тоа се луѓе, како да кажам, камелеони, луѓе кои што сакаат да искористат. Тие го знаат, карикирам сега, јас доктор Отмар Зорн како бизнисмен, го гледат неговото портфолио, вкупни приходи и така натаму, и сега тој ти доаѓа и едноставно ви се лепи. Можете да препознаете човек кој он ќе за да се залепи за вас, само да вас искористи, да узме нешто новац и да тоа обично е мана на велики бизнисмен, да. И обично тоа су исти луѓе кои овако бас се лепе ко неки крлежи, не знам како да кажем тоа. Prepozna se možda 70%, da ja prepoznam, 80%. Oni su svi super, oni vas vole, oni vas pa to je nemoguće kakvi ste vi, kako je. To sve znam, to ne padam više na te finte. Nije to sad... Najviše je to da mi kradu vreme, ne novac. Da. Dolazi s nekim predlogom. Nemam sad problema da mi neko uzme para da me nasamari, znaš, da nešto... To je prošla stvar. Ali ti krade vreme, a ja svakim popričam. Ne mogu sad kazati imam puno ljudi koje znam ili oni mene znaju i traži da ima neku ideju, neke stvari. Ja si uzmem vreme i porazgovaramo. Šta ću? Možda uspe, ne? Došli su ljudi sa svim mogućim projektima, a to znam koji idu, koji ne. To neću tek tako. Pa perfektni projekti. Recimo, jedan je bio ovakav. Imali su napravljen jedan balon, neki kao balon za aerodrome. Unutra muzika, sedneš, sve imaš, internet, sve. I da bi to proizvodili, oni su čak pokazali, imali su na frankfurtskom aerodromu već to postavljeno i sve. Ja sam rekao, ne, to neće ići, nema varijante. Propala stvar. Imali su došli neki drugi koji su imali čamac na elektriku. Kao hidrogliser. Perfektno, film da ga vidiš, pa to ti je milina. I napravljen, i radi, i već su nešto prodali malo. I nisam ušao u to zbog toga što takva stvar radi samo na jezeru, na moru ne. Ako su valovi, gotovo je. I stvar je propala. Znači, ljudi naprave puno stvari koje već rade, ali tu treba taj feeling. Da li će ići ili neće ići. Da, a verovatno treba i hemija, za to se odmah prepozna. Tako. A apropo ова, pretpostavljam дека сега живееме во времење во кое што сме обкружени само со тројца, четворица луѓе, така, на кои што можеме да инферуваме. За се друго сме предпазливи. Тоа не направи овој 21. век, глобализацијата не направи да бидеме предпазливи и да бидеме обкружени само со луѓе на кои што им веруваме. Вие велите, не сум во Грч, ама сум предпазлив. Ja. Тоа во Југославија не било така. Ne.
No, ja nemam 3-4, ja imam nekih 100 ljudi Dobro. ili 200 kojim verujem 100%. Ali ne radimo biznis. To je, znači je drug. Drug. To je drug. Da. A inače, da bi bio, da iskreno kažem, sa drugom ne pravi biznisa. Tačno. Bolje ne. A колку вработени имате? Колку su vaši zaposleni u svi Ne, sektori? sad nema puno. To ima nekih 150. Nema. Dobro. A vkupните приходи како ви движат годишно кога ќе ги соберете? Ne, sad zavisi kako uzmete. Recimo, ako bi uzeli još Cargo X i neke druge stvari i banku i tako, nekih 15 miliona. Евра? Ja, možda više. To su vkupni prihodi, tako? Da. I sve ono što je... Pa ne sve, nije sve. Nešto od nekretnina, to je drugo. Aha, dobro. A ono što je, svaki biznismen, ono što je zarada ili dobivka, to se reinvestira? Da, sve. Аха, sve. sve? To nikogаш ne možemo da го shvatime ni Ne, običните ljudi. ja ne trebam ništa. Imam stan, ja sam bio u kući pa sam išao u stan. Komotnije je, ne? Imam auto, Не знам, куќе е bolje nego stan, valjda. Imate dvorište, možete da... nekad imaš malu decu, da. Da. A poslije ne. Aha. Šta da ja sad čistim tamo sve i sneg i Pa to. dobro, ampak u stan. Stan imaš komfort, imaš garaže ispod, imaš lift do stana i Aha. ja u stvari nisam kod kuće ništa. Ja sam subotu, nedjelju sam možda na selu negde, Da. pošto volim tu šumu i Na tako. selo. Da, tamo imam neki ranč mali i tako. Aha. Da. A Danas ste s nama, evo, vikend Da. tu. preko tjedna sam ja cijeli dan ustajem u 5 sati i onda dođem kući 7, 8, 9, 10, zavisi. Šta radite? 20 sati, čove. Ja, Pa u 5 ustajete i šta radite u 5 sati? Pa Još je kad temnica. ustanem trebam sve pregledati. Maile, plan, šta taj dan da se radi, ko će doći, kako, da se pripremim. Onda kad dođem, puno ljudi dođe, treba neke stvari napraviti, nešto. Pola vremena potrošim da druge slušam. Pa to ne ve zamara? Ne. Ne? Nekad da, ako je koji nezgodan, koji mi krade baš vreme, ne? Aha. Ali Neki sa loša energija, onaka. Da, ima i takvi. Da. Ima i takvi. Tako ono. da mene ne trebam kuće, šta ću kad dođem nešto pojedem i gotovo. Аха, I spavanje. добро. Децата рековте никој не е во тој бизнис, еден физиотерапевт, друг како рековте Profesorica Antropolog. antropologije, ne? Аха, Da. Dve imam kćeri, ali imam 5 unuka. они су велики, мали, колку Ne, се? sad 18 i do 10. Па добро, И sad će oni. он е 18 и што хоче. Ne, to još ima vremena. Treba prvo da rade ne kod mene, ne u drugim mjestima. Da, ali ja mislim da će neko od njih onda da ide i elektroniku i Aha. turizam i tako. Имају амбиција или? Хоче? Nemaju još, ali Немају doći још? će. Аха. Како деда, какав е Отмар Зон? Ne, oni se ogledaju malo u mene, ne, logično. Ali to su još je rano, znaš, da bi im rekao to ćeš raditi, onda im to suprotni efekt je. Аха. Ako nekom moraš to da radiš, zašto da moram da radim? Znate kako je oni mladi. Па добро, у наше време не е било тоа, мораш што да радиш и ти, Ne. и ти мораш да радиш тоа. On mora da voli da to radi. Ne da mu ja kažem da mora da Ама radi. у моje време не е било така. Nije bilo tako. Ali sada to je drugo vreme. И сад се извинувам, колку години сте, ако не е тајна? Ja, Да. 74. Па добре, што имате Енергije imam па, dosta. енергија, живце, да све тоа трпите, да. А сте овако миран и све можете да саслушате и свака енергија да примате и svaka čast kako vas to ne muči. Ne, pa to se privikneš. Ne, ja volim, ja verujem ljudima u stvari, ne? Aha. I kad veruješ ljudima
I obično sada ljude koje imam ili druge, oni isto meni veruju. Znate, i to je onda, ta energija je pozitivna. Malo je onih koji bi htjeli mi neke loše stvari napraviti. Да. Дајте ми го уште I момент. nemam ja, kako se kaže, enemy. Непријател. Neprijatelj, nemam. Ja nemam, ja nikome ništa ne zameram, napravili su me i štete velike neki. Aj dobro, to ti je život. Šta ću da napravim? Da se sekiram, da ga ubijem? Nema svrhe. Политика ви интересира или не? Бегате од политика? Ne, politika ne, sigurno ne, ali interesira me da bi bila poštena. Аха. To da. Interesira me da bi politiki radili pošteno za narod i za državu. To mi je na srcu leži. Бидејќи рековте, јас сакам Македонија, сум доаѓал во Македонија. Која е пораката до оние кои што не гледаат? Што треба ние да направиме за да стигнеме до некој ниво како Словенија? Ние малте не почнавме заедно таа 91 година и кога ќе прашате многумина ќе ви кажат Словенија и Македонија беа тие кои беа подготвени за Европската унија. Вие отидовте 100 чекори напред, ние не можеме да морднеме. Ne, ja mislim da vi idete dobrim putem, samo šteta je što su mladi izašli iz Makedonije. Ne? Ovaj stručni kadar. Да, то нема, то Da, фали. bez stručnog kadra je teško. Ne? Стручни кадар, занаете, то нема у Македонија. Ja, Не знам to- како to е je- тоа. Pa i mi imamo, ali isto ne dosta. Ne? Sve ide ili u Njemačku, ili Francusku, ili Ameriku. Nema ljudi. Šta je za napraviti? Ništa, samo tako morate, mladi moraju doći. Mladi, stručnjaki. Па они нече да се врати затоа што код нас е све политика и они код знаете, ако хочеш да радиш таму, онда дај ми партиска книжица. И тоа е велики проблем. Јас сад генерализирам, али Znam. тоа су проблеми кои тишти сви млади Ja луѓе. mislim, po mome je da samo biznis će promijeniti stvar. Biznis u tom smislu da su ljudi angažirani, da nešto naprave i da eksportiraju, recimo vaš alkaloid. Perfektna i direktor je perfektan, Apsolutno. vlasnik, Да. i firma je perfektna, i ljudi tamo vole da rade, to je dobro to. su plaćani. Тоа е To je единствената узор. европска фирма примерок по кој што Тако ние е. одим. Тоа е- Меѓутоа нашето невлегување во Европската унија не чини многу. Да. Дури ако одите како се вели она на теории на заговор ќе сретнете многу луѓе кои што ќе ви кажат дека во Македонија постои длабока држава, дека во Македонија постои луѓе кои едноставно не хоче да Македонија буде Европска унија, затоа што таму мора Има- радити по правилima. Da. Pa to je svuda tako, ali ja mislim da vam ide predobro i ne trebate unije. Не треба. Nekima ide predobro, ono što kažete. Nekima to paše da nema unije. Така е. А ни треба ли унијата? Ne, treba. Да? Ne, unija je, ipak je tržište veliko, ne? Nemate granice, puno lakše neke stvari raditi. Inače, unija je jako loša što se tiče, ako uzmete Ameriku, Uniju i Dobro. Kitajsku. Да. A inače, Пазар, економија. da, je super je to. I morate u Uniju da idete. Па, што се однесува до нас, ние сме подготвени, меѓутоа има политика. Дајте ми го уште ротари моментот и можеме да се послободиме малку. Во ротари Да. што е ротари? No, Rotary je stvarno jedna lepa priča, međunarodna organizacija gdje ti možeš da ideš u 220 zemalja u Ајде svetu. да објасниме само, извините. Да. Ротари е различно од масонерија, затоа што луѓе то мешају. To je, tako bi rekao, imate, skoro svi rotarici mogu biti masoni.
pošto što je važno? Etika, morala, poštenost, poštovanje, to je kod jedne i druge i Alliansa svih organizacija. Različito je. To su različite organizacije, da. Ali sve rade u tom i da rade dobroteljno, ne? Sve to rade isto. Tako. Kod Rotarije 220 zemalja imate i gdje god dođete, vi ste član Rotary International, ne Rotary Makedonija, ne Rotary Slovenija, ne Rotary Njemačka. Ja radimo u klubovima, pošto negdje moraš da radiš stvari. Ali gdje god dođeš, oni te pozdrave, ti si naš, odakle si došao, šta radiš, da li trebaš neku pomoć, da ti pomažemo svuda po svetu. A što je celta na Rotary? Šta je cilj Rotary? Cilj Rotarija je da smo svi prijatelji. Možno je to? Da, jesmo. Dobro. Da imaš neko poverenje u ljude i pošto si prijatelj, imaš poverenje da preko toga radiš dobra dela za one koji nemaju, koji trebaju pomoć. Ko može da bude rotarijanac? Svako? Svako. Znači, nema veze da li imaš puno lovaca? Ne, uopšte. Neki misle da su rotarijanci bogati ljudi. Da, tako mislim. Ma ne. Zato što pomažu drugima. Pomažu. Nešto daju firme, nešto daš sam, ali svaki je. I mora biti struktura različita. Ne smije biti samo biznismeni. Mora biti učitelj, pa mora biti biznismen, pa mora biti poljoprivrednik, doktor. Cijela struktura zbog toga što se tamo puno naučiš. Ja, ako sam samo elektroničar, ja samo to znam. Ako je tamo doktor, novinar, neki slikar, ja znam malo, on popriča, ima neko predavanje, onaj, drugi, treći i otvaraju se ti svetovi. Postaneš čovjek malo širi, ne ovako uzak. Tako da u Rotariju moraju biti svi različiti. Dobro, a ove familije, Rothschilds, ne znam, Rockefeller, to su masoni ili? Ja to ne znam, ali... Znate, za njima se pričao, mnogo se pričao kad je bio COVID. Ne znam da je to Sudir familija, da je sav novac tamo. Ne, sigurno je, možda su iluminati, ne znam, ne? Sve imate moguće, ne? To se ne priča, to ne možete znati, ne? Ko je gde. Samo priča. Svaki može za sebe da kaže, ne? Ne mogu ja da ste vi mason pa se znamo, ja ne mogu njemu reći da ste vi mason. Ne smijem. Ja mogu za sebe reći, recimo. Znam. Ili vi za sebe, a ne smijete za drugoga reći. Da. Вие сте и во масонска ложа или не? Ne. Не? Rotarijanec da? Rotari. Što se tiče, recimo, kriza, ne ono što ste rekli, velike svetske firme. Pa te one, Rothschildci, znate, to je bila priča. Oni vode, oni nemaju emocija, to je stvarno, ne? Pošto što se ti dalje od ljudi, manje emocija. Možeš da pobijaš ljude tamo u Izraelu, možeš da tamo u Ukrajini. Meni je to surovo. Je, ali oni koji su daleko, oni nemaju emocije ništa. Oni tamo, da, i zato ja puno s ljudima radim. Ja imam puno ljudi i onda su emocije blizu. Ako si ti daleko od ljudi, da. gotovo je, ne? Isto su ti bankari i novac. Baš ih briga da cijela država propadne. Baš ih briga. Da, nije. Kamata ide. Samo biznis i posao, oni su u drugom svetu, ne? To ne možete. Recimo kriza kad je bila 1930. To su ove velike banke u Americi dale informacije da će nestati novca i ljudi su išli svi da pokupe novac i propalo za tjedan dana 10.000 malih banka. Pa tako je bilo i ova. I onda su ih pokupili, te veliki su sve pokupili za džabe. Sad će isto se dogoditi. Sad će umjetna inteligencija, biotehnologija, to su nabildane sa novcima te firme. To je puno novca unutra.
I sad će kriza od toga da dođe, kad će neko da uzme novac van, to će pasti dole, onda će neko kupiti sve. Vidjet ćete 2030 ili 2035 godine, ne? Pa to je za 3 godine, 5 godina. Znate šta, krize će uvijek biti, uvijek. Samo ne znamo točno kada i kako jaka će biti. Samo te dve stvari ne znamo. Ali budimo optimisti, ne? Bez ljudi ništa ne možemo napraviti. Ako ćemo raditi pošteno i učiti druge da pošteno rade, pa valjda da ja jednoga naučim ili mene je neko naučio, ja ću drugoga naučiti. Onaj će možda trećega. Se plašite od ChatGPT, veštačka inteligencija? Ne, to je dobro. Dobro. To je perfektna stvar. To je samo kao pomoć. Da li može da se zloupotrebува? Može, pa to već rade. I Google i sve, svi to rade već. Sve podatke, svi imaju sve. To već rade bez... Možda će za 5-10 godina to da ide u drugom pravcu, da nećemo više telefona celo vreme imati. Pa valjda nećemo roboti postati da počnemo da... Ne, bit će roboti. Ja sam rekao nekim našima koji imaju interesa za politiku, neka u programu za izbore stavi da će kupiti 3000 robota, ovih dobrih robota, koji će raditi za oskrbu ovih starih ljudi. Vi imate da pomaže. Da pomaže. Pošto čovjek je već, neki je bolestan, pa kaže 100 puta na dan, kakvo je vreme? Oni ljudi već čuti budalo stara, ne? A robot će kazati, sad pada kiša. 100 puta ako treba. Dobro je ovo. On neće biti nervozan. Sve će napraviti kako je propisano. Pa imamo... Baš će da ima igračku da priča. Tako da mi moramo u Sloveniji u robotizaciju da ide. Mi imamo jednu firmu japonsku za robote, ali treba kupiti 3000 robota i robot radi 24 sata. Sad zamislite, imate staračke domove, imate bolnice gdje se pomaže ljudima. Sve više starih ljudi. Slovenija ima 2 miliona ljudi. Penzionera skoro 600.000. Za par godina će biti 700. Ko će to da izdrži? I doktori, i oskrba, ne može da se pokrene, ne može da ide na WC, ne može da jede, ne zna kad da uzima lekove. Koliko košta jedan takav robot? Pa ja sam izračunao da će 3000 robota doći nekih 250 miliona. Eura? Ja. A pa da izračunam koliko će ti ljudi koštati, za 2 godine se isplati. Vraća se investicija. Samo nisu još napravljeni, sve može da radi, samo ono, znaš, da čovjeka da ide na WC s njim, da ga okreće. To još nije do kraja napravljeno. A to možemo mi ugovor, oni koji će to raditi, neka naprave ugovor, neka daje avans i preduzeće ili Siemens ili te japanske firme, oni će napraviti za 2 godine sve. To je samo program. Dobro i neka mašinerija. Докторе, ми беше драго што бевте дел од овој серијал Мојот пат до успехот, неверојатна биографија. Мене не ми се верува дека постојат се уште вакви луѓе, меѓутоа тоа е. Također, hvala. Ja znao sam i ranije da ste Makedonci baš naši brati. Hvala vam puno. Ви благодарам многу, неверојатен ви иначе хотелот. Hvala. Даде името ви текна? Хотел Блед, Роуз. Da. Зашто Роуз? Pošto je puno lepote i evo ovako, da je prijatno za sve. Hvala puno. Hvala.